Kuri ubu ibibazo bya politiki bimaze kwiyongera, si muri Afurika gusa, ni ku migabane yose iri kuri iyi si. Ibibazo bya politiki bimaze kwiyongera kurenza urwego twebwe abantu tutabitekerezagaho. Ku cyumweru tariki ya 2 Gashyantare 2025 hagaragaye irindi tangazo riri kugaragaza ko politiki y'isi ishobora kuba iri kugera igerageza kugira ibibazo bigiye bitandukanye. Iri tangazo ryavugaga iki? Iri ni itangazo ryasohowe na Perezida Donald Trump, perezida wa Amerika, wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko agiye guhagarika inkunga yaherezaga Afurika y'Epfo. Ushobora kwibaza ngo ese impamvu yatuma Donald Trump cyangwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahagarika iyi nkunga ni iyihe? Izo nizo nje kukubwira. Ubu butumwa yabucishije kuri platform yitwa Truth Social, aho yagize ati: Afurika y'Epfo iri kwambura abantu ubutaka kandi ifata amoko amwe n'amwe nabi. Kubw'ibyo nzahagarika inkunga yose Amerika yaherezaga Afurika y'Epfo kugeza igihe hazakorerwa iperereza kuri iki kibazo turi kwigaho. Icyo nicyo kintu cyonyine Trump yaregaga Afurika y'Epfo. Ese ibingibi bizaba ari byo cyangwa aba ari indi ntambara ya politike igiye kuzamuka hagati ya Afurika y'Epfo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Kuri ubu ibintu bimaze kuba ubudobi cyane. Ese Trump naramuka ahagaritse inkunga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaherezaga Afurika y'Epfo, abaturage bizageraho izihe ngaruka? Ese ibingibi ni izihe ngaruka zizagerwaho n'abaturage cyangwa bizagenda gute? Ese Afurika y'Epfo urabivuga iki? Buretse ho gatoya, uracyari kumwe nanjye Odette Uwingabire, Akiro Kanyamibwa. Ikinyamakuru nta kindi ni Kora TV show. Reka tuze tugaruke ku ngaruka ndetse yewe n'impamvu bwite ishobora kuba yaratumye Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko bagomba guhagarika inkunga bageneraga Afurika y'Epfo. Buretse ho gatoya. Nkuko twatangiye tubivuga, impamvu bwite yatumye ngo Donald Trump ngavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba guhagarika bimwe mu nkunga zaherezaga Afurika y'Epfo ngo nuko ngo Afurika y'Epfo ngo ifatira ubutaka bw'abaturage ngo ku gahato. Ese guverinoma ya Afurika y'Epfo cyangwa muri South Africa yo ibivuga iki? Guverinoma ya Afurika y'Epfo yahakanye ibi birego byose, ivuga ko nta bantu igifatira ubutaka ku gahato. Umuntu nkurikiye ushobora kwibaza ngo ese ibingibi byaje gute? Byaje ryari? Byagenze gute kugira ngo ibibazo byose Afurika y'Epfo ibyisangemo? Ibi bije nyuma y'aho Afurika y'Epfo ishiriyeho itegeko nshinga rishyashya ryitwa Exploitation Act, rigamije gufasha leta kubona ubutaka. Iri tegeko rigamije gufasha leta kubona ubutaka no gukemura ibibazo by'ubusumbane. Ibibazo by'ubusumbane by'ubutaka bitewe n'amateka yaranze kino gihugu. Perezida w'iki gihugu ari we Ramaphosa yavuze ko nyuma yo kumva ibyo Donald Trump byose yavuze, uyu muperezida nawe yunze muri rye yavuze ko iri tegeko ritaje kubangamira abantu, ahubwo ryaje kuringaniza ubusumbane bwari buri hagati y'abantu. Yagize ati: abantu benshi bashobora kuba bari kugira ngo ahari wenda itegeko twashyizeho twe tugiye kubangamira abantu ngo dutware ubutaka bwabo ku itegeko, ariko impamvu y'ibi byose twagiraga ngo buri muturage wese agire ubutaka, abantu bose babona ubutaka, yaba boroheje ndetse yewe n'abakomeye. Iyi niyo mpamvu twashyizeho iri tegeko. Mu gihe Donald Trump agihakana ibingibi, we Perezida Ramaphosa wa South Africa cyangwa Afurika y'Epfo, iyo niyo mpamvu yatumye bashyiraho itegeko rimeze gutya. Ibirego bya Donald Trump byaherekejwe n'ibitekerezo bya Elon Musk. Nimvuga Elon Musk nta muntu utamuzi. Uyu ni umuherwe cyane wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko wavukiye muri Afurika y'Epfo.
ese uyu nguyu ushobora kwibaza ngo yavuze iki? Uyu Elon Musk, uyu muherwe wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko wavukiye muri Afurika y'Epfo, yavuze ko iri tegeko rishingiye ku kuvangura uruhu. Ariko nyamaze abantu bakunda gusesengura ibintu bya politiki, aba protestant cyangwa abantu bakunda kuba mu bintu bya politiki, bo nyuma y'ibi bintu byose bamaje kubyumva, bamaje kubona ko ngo ibi ntabwo ari ubwa mbere, nta nubwo ari ubwa kabiri bibaye, ngo Donald Trump ajya akunda kwifashisha iyi ntwaro. Abangabo bo basesenguzi bagize bate, Donald Trump ashobora kuba akoresha ibingibi nk'intwaro ya politiki, cyane cyane nyuma y'uko Afurika y'Epfo ishinjije Israel jenoside mu rukiko mpuzamahanga ICJ. Donald Trump ibingibi ashobora kuba agiye kubikoresha nk'intwaro, kuba yahagarika bimwe mu bintu yaherezaga Afurika y'Epfo. Ibyo akaba ari intwaro we yifashishije kugira ngo ahari wenda agire ku ntego ziwe. Ese ni izihe ntego Donald Trump ashaka kugeraho? Ese ni ikihe kintu yaba ari gupfa na Afurika y'Epfo? Nyuma y'uko Afurika y'Epfo icinjije Israel jenoside mu rukiko mpuzamahanga ari rwo ICJ, guverinoma ya Afurika y'Epfo yavuze ko izaganira na Donald Trump kugira ngo asobanukirwe n'ukuri kuri iri tegeko, mu gihe bamwe mu bategetsi bo muri Afurika y'Epfo bemeza ko Amerika nishyira mu bikorwa ibyiri kuvuga. Aba nabo bategetsi bo muri Afurika y'Epfo bavuze ko bazatekereza ku guhagarika kohereza amabuye y'agaciro nka za platinum, icyuma na za mangazini muri Amerika. Ni risiki ikomeye cyane, intambara za politiki zirimo zirarushaho kwiyongera. Mu gihe Donald Trump yaba atangaje ibi ku mpamvu za politiki, ibi ngibi bizagira ingaruka ku mubano wari uri hagati ya Afurika y'Epfo na Amerika, cyane cyane ku bijyanye n'ubucuruzi binyuze muri gahunda ya AGOA. Iyi ni gahunda y'uburyo ki Afurika y'Epfo yohereza ibicuruzwa muri Amerika nta misoro. Iyi gahunda izarangira muri Nzeri 2025. Ni ukuvuga ko iyi gahunda yo muri ubu buryo bwo kohereza ibicuruzwa bivuye muri Afurika y'Epfo bigiye muri Amerika nta misoro izarangira mu kwezi kwa 9 uyu mwaka turimo 2025. Tugeze kuri cya kibazo bwite twe twateguye muri iki cyegeranyo cyacu. Ese ni izihe ngaruka ibi bizatera iki? Bizagenda gute? Ni izihe ngaruka zizaterwa no kuba ibintu nk'ibi ngibi bishobora kuba byaba muri Afurika y'Epfo? Kuba Trump cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagarika inkunga zaherezaga Afurika y'Epfo, ni izihe ngaruka zizagererwamo? Ingaruka ya mbere ni iyi ngiyi ikurikira. Iri tangazo rya Donald Trump ryatuma ifaranga rya Afurika y'Epfo rigwa. Si ibi gusa kandi bizongera impungenge ku mibanire y'ibi bihugu byombi. Ingaruka yindi ishobora kuba yaba ingaruka ikomeye cyane muri iri tangazo ryasohowe na Donald Trump ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 2025. Bamwe mu bantu bashinja Afurika y'Epfo gukandamiza abantu cyangwa irondaruhu, ari cyo bita racism. Ibi ngibi ngo bishobora kuzatuma ba nyir'ubutaka b'abazungu bahohoterwa bitewe n'itangazo Donald Trump ashobora kuba yashyizeho. Indi ngaruka ndetse ikomeye cyane muri politike nuko bimwe mu bicuruzwa byoherezwaga bivuye muri Afurika y'Epfo bijyanywe muri Amerika bishobora kuzahagarara. Ese leta ya Afurika y'Epfo bivuga iki? Leta ivuga ko irimo kugerageza gukemura ibibazo by'ubusumbane bw'ubutaka bwatewe n'amateka mabi y'ivanguraruhu, mu gihe abandi bo bavuga ko ibi bari kubikora mu rwego rwo gukandamiza ndetse no kwaka abantu ubutaka ku gitutu ndetse yewe no ku mbaraga. Ese ibi ngibi biragaragaza iki? Biraduhereza iyihe shusho muri Afurika y'Epfo? Ibi byose biratwereka yuko politike y'imbere muri Afurika y'Epfo ishobora kugira ingaruka mu mubano wayo n'ibihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bigiye bikomeye cyane. Iki kandi biraza kutwereka yuko bishobora kuba byaba intandaro yuko
Afurika y'Epfo ishobora guhagarika kohereza za platinum, amabuye y'agaciro ndetse yewe na za magazines ari byo boherezaga muri Amerika. Bishobora ko ubuhahirane bw'ibihugu bibiri bushobora kuba bugiye guhagarara bitewe n'ikibazo cyatewe n'itangazo ryasohowe na Donald Trump ku itariki 2 z'ukwezi kwa 2 Gashyantare, ubwo ni mu kwa 2 2025. Izi ni zo ngaruka zishobora kuba zaba muri iri tangazo ryasohotse. Ibi bidakemutse, izi ngaruka zose tumaze kuvuga ahangaha, abantu bari muri South Africa cyangwa Afurika y'Epfo be biteguye kwakira zino ngaruka, kuba bene igihugu cyangwa kuba abazungu bariyo bashobora gukandamizwa, kuba ifaranga ryo muri Afurika y'Epfo ryajya hasi, ndetse yo kuba bimwe mu bintu byavaga muri Afurika y'Epfo bijyanwa muri Amerika bashobora kuba byahagarara. Wakoze cyane kubana nanjye, wari kuri nanjye Odette Uwingabire Akiro Kanyamibwa, ninjye twabanye muri iki cyegeranyo twateguye twifashishije imbuga nkoranyambaga zitandukanye, harimo New York Post, igitangazamakuru cya New York Post, ndetse yewe twifashishije na Indian News, tutibagiwe na New Times. Wakoze cyane kubana nanjye. Ikinyamakuru nta kindi ni Kora TV Show. Stay safe. I love you. Don't forget to subscribe, like, comment and share. Take care too. Have a blessed. Nizere ko buri kimwe cyose muri ubuzima bwawe kiraza kumera neza. Komeze kugira ibihe byiza. Turabakunda cyane.